السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جمتوا تبليون كيا بعنا جهان جراتني جي أسومان عليه بلي كلني شنفا بعا جيتن أرى يا ربي لابسه ودو دري وهي سنتيمو هدا ودو دري ولتيمو برباچي سارا علمان هيله ودو دري ودو صحيحة ودو رسول ربي دبرسن ودو إسان دورا دبرتله تا إسان همان وانا كنا جولة تيماني كنا رت جولة قديسون برباچي سارا ودو دري كنا كيس أبو أباية تو أرقم يرون تدريكو يرو بالدبرة نموت تعاوني بيتني ودو دري ولد تيمانا كتيت هي بوها تبتني يوكاني قرتي وانا دده هجتن درين بيتني نمو كم بقولو ياسا كم قرتي وانا دده تجرا أشرتي جيجا ولي بحري وكان جوزا ولي بحري بكسنتي أدو دري ولي تهمان أدو دران دبرت أدو غرين كجيبا الله هم أرجل لين تاتي غرو سنكيسا أدو غرين أدو كبتمان أرجم تجتور غرو أما أدو إسلام ما أدو رسول ربي أدو صحابة أدو ورئيسان دور دبري أدو أكنات نتنا جولة تمني جولة قديسون برباچي سارا يرو أما مالي فتنان ججباتي نمني قرتني دينا إيسا جرا وجولن دينا ديفته هم أرغتت قدتا جرتي بيكم إذن أغرتن كان أكا قدتكات هاجرتي بدا في جبال والأرغا جرا دبين الفاتا جرا كان أدو سينا دري سينا ببريدا في سينا هم اللي جولت تمني برسيسني أكا هم أرغورتي gaarii qabattu godhuun barbaachisaadha namni waan xiqqeenan irratti guddate irratti dullooma kanaaf jecha oduu arra isinitti himu keessaa bu'aa buufattan jedhee abdii qabaa suni maali jennaaniin dubartii nama lamaatu iyyuu ilma lamaa wal bira raffisanii biraa deeman qoraan cabsatuu tahee bishaan dhaquu tahee rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam citeetti hin dubbanne garuu nama lamatu iyyuu ijoollee wal bira raffisee biraa deemee jedhan gariin nama qoraan cabsatuu deemtellee haa jedhu duuba yeroo isaan deebi'an ijoollee lamaan keessaa tokko yayyiin fudhatte yaa Allah yayyiin tarateen tokko mukkuree isaa yayyiin taratteeni tokko chaafe kanarratti wal dhaban takka guddoodha takka xiqqoodha dubartiin tuni ta guddoo kiyya jetti ka xiqqoollee kiyya jetti irratti wal dhaban irra wal dhabnaanin wal himannaa jedhanii ka'an yeroo san namni jiru namni itti wal himatan nabiyyallahi daawudii fi nabiyyallahi suleymaan nabi daawudii fi suleymaaniin kuni abbaa fi ilma daawud abbaadha suleymaan ilma garuu rabbi fadlii ufiitiin jara lachuu anbiyaa godhee yeroo tokko isaan erge jechuu wal dhaqqaban abbaa fi ilmi yoo aalima tahaniitni wal dhaqqaban baraa waan ajaa'ibaati nama gammachiisa rabbi ilmaan teenna aalima godhee nullee aalima nu godhee rabbi wal nu dhaqqabachiisee ijateena dasnu haa godhu ilmaan keennaan duuba kaanii nabiyyallahi daawuditti ol seenanii itti himatan nabi daawud maal godhe laalee dubbii ta guddoo sanatu irra haqa qaba jedhee guddinuma isii laalee ati ilmi keetii fudhadhu jedheeni taaniin ilmi keetii miti sabbari kee yayyessi jalaa tarateeni jedheen yoo inni akkas jedheen xiqqoon akkana abadan wal gad hin dhiifnu jetteen nama biroorra wal geessina malee eenyu namni sun nabiyyallahi suleymaan kaanii achii gadi ba'anii nabi suleymaan irra wal fidan nabi suleymaaniin dubbii daawud murteessillee itti himanii waan ta'e hunda itti himan yeroo itti himan nabiyyallahi daawud murtii godhuu isaa hubate suleymaan maal godhe murtii haarawa fide naa fidaa jedheen haadu albee yookaan billawa maal goonaa ilma kana jidduutti addaan isinii muraa haaduu naa fidaa jedhee haaduu fichisiise yeroo inni ilma kana muruuf haaduu fudhateetiin haaduun dhufte asi bootaan dubbiidha ta irra xiqqoo maal jette ilmi ka isiitii haa fudhattu hin murinaa ilma addaan hin murinaa ilmi ka isiiti jettee dubbatte nabiyyallahi suleymaan maal godhe duuba ilmi kuni ka xiqqooti xiqqoo kennaa jedhee murteesseef jechuudha subhaanallah maaliifi odoo ilmi ka isii tahee guddoon suni haa muramu hin jettu sira xiqqoon tuni ilmi ka isii taanaan garaan isii dadhabee
akka inni odoo isin laaltu addaan murameetiniin ilmi kun hinduune bakkuma jiraatetti jiraatee hanaa guddatu jecha ilmi ka isiitti jetteetiniin irraa buuteef jechuudha qooda ofii garuu rabbiin ol aane nabiyyallaahi Suleymaaniin fahamsiisee dubbii nabiyyallaahi Suleymaan xiqqoodha murteesse yeroo garii wanni akkanaa nama qunnama nama guddaa wal dhabanii namatti wal himatanii nama guddaadha inni jedhanii nama guddaa sanii murteessan sababa inni nama guddaa ta'eef jecha dubbiin garuu nama irra xiqqaa san birallee hayxa jiraachuun ni mala kun akkuma dubartii lamaan tanaa kanaaf jecha an nama guddaadha jetteetiin nama miidhini ani xiqqaadha jettee ammoo haqa kee hin dhabini haqa keetiif mormadhu atis ka murtii gootu dubbii qaqqabii ilaaliiti jidduu namaa yeroo araarsitu akkasitti gartee jidduu namaa araarsi wanti seenaa kanarraa qayyabattan waa hedduu jedheetiniin laala haga seenaa biraatii walitti deebinutti nagaha rabbii keessa jiraadhaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh